بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bizlerni yo'qdan bor qilib, bizlarga tawfiq hidayat aylagan, bizlarga rizq ni'mat nasib qilgan, bir o'zini tiz cho'ktirgan, sajda qildirtgan, ni'matlagan Haq Rabbimiz Allah Azza va Jallaga ko'p maqtovlarimiz, hamdlarimiz va sanalarimiz bo'lsa edi, qardoshlarım. Ni'matlarini aning shukronalarimiz davomli bo'lib tursa edi. Endi butun alamlarga rahmat bo'lgan Seyikli Peygamberimiz Rasulimiz Muhammed Mustafa sallallahu alayhi ve sellem'ge, onun gailesine, onun sahibi kiram dostlarına salavatlarımız, selamlarımız, hayır dualarımız devamlı bulsa idi. Allah Rabbimiz rahmetiyle şu mevgize ve gazlarımızı hayırlı kılsaydı, bereketli kılsaydı. Söyleyenlerimiz de, tınlaganlarımız da şunlardan fayda, menfaat görseydi. Turmuşumuzga, hayatımızga şul sebeple eminlik, selametlik, rahmet, bereket inseydi kardeşlerim. Allah Rabbimiz bizlerini şunday ikram kıldı, nimetledi, hürmetledi. Bizlerini iman bilen zinnetledi. Bizlerge saadet şerefetli dini İslam'da bulurga nasip kıldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Din İslam beş nersege nigizlengen. En evvelgisi Rabbimiz Allah'ın varlığına, birliğine şehadet bulsa, ikincisi beş vakit namazlarımızı tırgızu. Hem de Ramazan şerifte urazalı bulu, zekatlarımızı tülev, haclarımızı kılu. Hem bugünkü vaqtimizde Allah Rabbimizin rahmetiyle şatlanıp, indi kitip algan mübarek şerif Ramazanımız hakkında. Allah Rabbimizin rahmetiyle şul mübarek bulgan ayımızga da bik azgına vakit kalıp bara. Anın evvelinden, anın aldından kilgen mübarek bulgan Rabbimiz Allah'ın ayı Recep ayımız. Sonra kilgen Şabanımız, Şaban'dan sonra Ramazanımız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Recep'ni ümmetimnin ayı dese, Recep'ni Rabbimiz Allah'ın ayı dese, Şaban ayın benim ayım, ayında Ramazan şerif ümmetimnin ayı deyip ilan etti. Mübarek şerif bu Recep'te kılgan iyiliklerimiz üsenti tisli oturtsak, Şaban'da indalarını soğarsak, Ramazan şerifte şularının uğuşun jiyip alırga Allah Teala Rabbimiz nasip eyleseydi. Rabbimiz Allah rahmetine eylep, Kitabı Kur'an-ı Kerim'inde Estaizu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus-siyam kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettekun deyip bizlerge emrin birdi. Ramazan'ı bizlerge farz eyledi. Ey imanlı bendelerim, sizlerge hem sizden evvel kilgen kavimlarga da uraza tutu farz kılındı. Şayet ki siz tekvalardan bulursiz, Rabbimiz Allah'a yakın siyekli bulursiz deyip Allah Rabbimiz şul ayeti bile bizlerge urazanı farz etti, emir etti, jilkeleri bizge saldı. Mübarek bulgan şerefet ayı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. Tevge 10 günlüğü rahmet günleri sanala. Rahmet günleri, rahmet günleri. İkinci ilişi mağfiret günleri. Rabbimiz Allah'ın hata günahlarımızını, kimçiliklerimizni yarlıqav mizgilleri. Üçüncü sıngı ilişi cehennem otundan qıtulu günleri. Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem şulay mübarek bolgan Ramazan'ın şulay hasiyetlerin bik de muqtabar, ahamiyetli ikanin bizlerge beyan etti. Bik köp hadisler kilip. Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem'nin aytgan sözü de bizlerinin kalplerimizge, köngüllerimizge ötüp kirip bizlerini tesirlendire. Nişik Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Men sama Ramadanen imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min zenbihi. Kimde kim Ramazan'ını, ecrin, sevabın Rabbisi Allah'tan ümit etken halde. Rabbisi Allah'tan ecirlerin, hasenetlerin ümit etken halde urazalık iliş ütkerse, Rabbisi Allah rahmetiyle anın ütken hata kimçiliklerin gafu kılar yarlı kardı. Yani Ramazanımızın saadet bulan günleri, şu Rabbimiz Allah'ın rahmetine alıp bargan mizgilleri, urazalık iliş, Rabbimiz Allah'ın rahmetine ımtılışımız,
bir kim bizni qarab turmasa da, ko'rmasa da, Rabbim Allah ko'ra bit. Rabbim Allahqa ma'lum bit gamellerim deyip, ushbu seherlerimizni ko'rkamlik ile tamam qilib, ushbu urazaga kirishamiz. Hem bu ayda iyilikka, izgilikka, yaxshilikka, hayırlı amellerge umtilamiz. Ushbu Ramazan Şerif'nin urazası hata kimçiliklerimizin, günahlarımızın kitüğüne sebep. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yana bir sözünde "Es-siyamul cunne" dirsekte uraza ol kalkandı. Tamu otundan, cehennem otundan saklanu şarası. Rabbimiz Allah'ın rahmeti. Allah tebareke ve teala özünün uluq hikmeti bilen fazlı karamıyla bu ibadetke şundi hasenetini, şundi ecrini yazdı. Hatta bunun çiği yok. Eğer de qarasak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem indi Rabbimiz Allah'ın kuddusi hadisin getirip eyte Adam bağlarının amellerine ondan alıp 700'ge hatlı hasenetini birimin. Ama lakin urazaga kelgen vakitte uraza minim için onun da haseneti, ecri indi çiksiz bulur deyip Rabbimiz Allah va'desin bire. Yani uraza özüne bulgan has, uluq bulgan ibadetlerinin birisi. Dinimiz İslam'ın ırkini bulup tura. Allah Rabbimizin rahmetine alıp bargan zor saadet gamel bulup tura. Bir günekini de Rabbin Allah'ın rizalığın ümit etken halde ötkeresin iken urazada bil. Senin gözün 70 yılga temuğutundan yırağa yırdı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ushbu Ramazan Şerif açtırığına tügül. Ushbu Ramazan Şerif ol diyetığına tügül. Ushbu Ramazan Şerif ulu bulgan kelgen bizge indi ulu bulgan medrese. Ay boyu bizge sabak bire. Ay boyu ushbu uraza bilen, Ramazan bilen biz terbiyelenemiz. Nefsimizni terbiyeliyiz. Allah Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde nefisler adam bağların yamanlıkka buyururdu. Hem şol ulu bulgan terbiye birip, ders birip, biz nefisler bizge terbiye kılabız. Allah'ını tüzetemiz. Yaxşıga, hayırlı amelge taba burabız kardeşlerim. Ushbu Ramazan'ın da şunun bilen indi beyesi bahasiz, sanab bitirgisiz, eytib bitirgisiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ushbu Ramazan kilo bilen indi cennet ışıkları açılıp ay boyuna yapılmaz, temuk ışıkları yapılıp ay boyuna açılmaz dedi. Adam bağlarına vesvese kılatırgan, yamanlıkka indi indi tırgan, şakıra tırgan, azdıra tırgan şeytanları da iblisleri de bağavlanırdı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şuna Ramazan'da başka aylarda tapmağan rahatlikni, jingillikni tapırız cemaat. Ramazan ayımız şavur kilip, Rabbimiz Allah'ın yurtlarına yeritirgan, gameller, gıybedetler kılatırgan vakıttımız. Anın indi iftarga hatlı vakitte urazalı keliş bulsa elhamdülillah, ushbu urazabız da illa fakat aşam içmeyeceğine tügel, ama lakin Rabbimiz Allah'ın rahmetine ümitlenip, yalgan sözden, kerekmegen işlerden, amellerden, naşar yaman işlerden tıyılıp, Rabbimiz Allah'ın rahmetine ımtılışımız, izgilik, yaxşılık görkem, hayırlı ameller işlerge tırışığımız, en mühimi yüreğimizni paklağımız, tillerimizni tıyığımız, kerekmegen sözlerden, gaybet buhtanlardan, her türlü yaman Rabbimiz Allah açılı bulgan sözlerden. Yani amellerimizni, izgiliklerimizni arttırı. Eğer de adam balası indi urazalı kelişte yalganın kaldırmasa, tilindeki eşeki sözün tuktatmasa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizin sözlerini getirip kuddusi hadiste eyte. Bu adam balasının açtırığı, susuz, rızıksız tırığında benim hacetim yok deyip Allah tebareke ve teala haberim verdi. Şuna kine biz körkemlik ile, yaxşıga, hayırlıkka ımtılıp ötüp, indi iftar vakitleri jitken vakitta şatlana, siyine, hırmelerimizni qavub, sularımızını içebiz, avuzlarımızını açabız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eytti. Allah Rabbimizin rahmetiyle uraza tutkan bendenin, uraza tutkan kılının iki zor şatlığı var. Birinci şatlığı iftar vakitinde. Kıyaş batıp, azanlar yangırap, kardeşlerin ile, körkemlin ile Bismillah'a eytip, halal rizıklar bilen iftarını kılu, bir yatım suyuna içu, Rabbimiz Allah'a rahmetli bolu, hırmeden aşap koyu, elhamdülillah, nindi siyiniç. Adam balası eytir, aşağında kişi siyine indi deyip eytir. Ama lakin uraza tutkan kişinin hali başka.
ул аначлык галәмәте күреп түгел. Әмма ләкин бу мизгелләрне Аллага шөкер сөенеп, эй Раббым, әлхәмдүлилләh, насип кылдың бүген мөбарәк булган Рамазанның ушбу көнен күркәмлек илә уразалы килеш үткәреп җибәрергә дип сөенеп, ризыгыннан каба. Аз гына ризыкта, әмма ләкин шундый бәрәкәтле, хәтта шуннан соң адәм баласының сусаулары басылып китә, адәм баласының тамагы туйгандай була җәмәгатул муслимин. Шунда да Раббысы Аллаһның рәхмәтенә өметләнеп, кулларын күтәреп, дугаларын кылып, эй Раббым Аллаһ, рәхмәтең илә син ризыкландыручы, тукландыручы, син безләрнең инде үткән гынахларыбызны, киләчәк гынахларыбызны гафу кылып ярлыкасаң иде дуга кылып кую җәмәгать. Раббыбыз Аллаһның рәхмәтенә алып бара. Ушбу ифтарлар вакытында Аллаһ тәбәрәкә ва тәала күпме кылларының кимчелекләрен, нуксаннарын, ялгышларын, гынахларын гафу кыла ярлыкый. Һәм инде кардәшләребезнең күркәм булган ифтар табыннары, мохтаҗ булганнарга ифтар кылулары, күркәм булган мәҗлесләр оештырулары, ризык, тагам таратулары бигрәк тә бу Рамазанда улуг булган әһәмияткә ия. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да шулай булды. Бу аның үрнәге. Рамазан шәриф килгәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям юмартларның иң юмарты иде. Әмма ләкин аның юмартлыгы тагын да күбәя иде, тагын да арта иде, кардәшләрем. Һәм дә инде әлбәттә зур сәгадәт мөмкинлек, аенда зур сәгадәт, хәерле гамәл бар. Бу тәравих намазларыбыз. Ушбу тәравих намазларыбыз, кардәшләребез бергәләп Qur'ani Кәрим аятлары тыңлап, дугада булып, ушбу сәгадәт 20 рәкъгаттан хасил булган тәравих намазларын кылабыз, гыйбадәтләребезне кылабыз. Мәчетләребез әлхәмдүлилләh күркәм, олылар белән, өлкәннәр белән, яшьләр белән, балалар белән, апалар, әбиләр һәммәсе ашкынып, ушбу Аллаһ йорты мәчеткә килә. Тәравих намазында катнашыйм әле. Рәхәтлек алыйм әле, исеменә туры килгәнчә. Сәгадәткә, хәсәнәткә ирешим әле. Шуның белән Раббым Аллаһның рәхмәтенә ирешермен диеп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям тәравих намазлары хакында да, ушбу Рамазанда инде кыям хәлдә кылган гыйбадәтләребез хакында да аерып әйтеп, мән кама Рамаданан иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min dhanbihi. Кемдә кем Рамазан шәрифне кыям хәлдә, тәравихларын укыган хәлдә үткәреп җибәрсә, Раббысы Аллаһтан гына әҗрен, хәсәнәтен өмет иткән хәлдә, Раббысы шулай ук аның үткән кимчелекләрен, нуксаннарын гафу кыла ярлыкый ди. Әлхәмдүлилләh, Рамазан шәриф Раббыбыз Аллаһның рәхмәтенә омтылу, ирешү айларының берсе. Бик күп кардәшләребез, яшь буыныбыз, ушбу Рамазан шәрифтә Раббыбыз Аллаһның ризалыгына омтылып уразаларын тота башлыйлар. Тәүге мәртәбә Аллаһ йорты мәчетләргә аяк басалар, җәмәгатул муслимин. Ягъни моның изгелеген, шатлыгын, хәерле гамәл икәнен инде үзләрендә татырга тырышалар. Шулай итеп Раббысы Аллаһның рәхмәтләренә омтылалар, өметләнәләр. Балалары белән, оныклары белән, якыннары белән киләләр җәмәгать. Ушбу Рамазан шәрифебезнең бит аның һавасы да башка, аның калыккан кояшы да башка, аның искән җиле дә башка, ягъни бәрәкәтле, хәерле сәгадәттер. Чөнки бу Рамазан шәрифебездә улуг булган, мәртәбәле булды. Раббыбыз Аллаһның китабы Qur'ani Кәрим иңү белән җәмәгать. Qur'ani Кәрим иңү белән ушбу Рамазан шәриф шулай ук Qur'ан ае да булды. Аллаһ Раббыбыз Qur'ani Кәримендә дә ушбу шәһри Рамазанда, Рамазан аенда иңдердек Qur'ani Кәрим аятларны. Инде яманлыкны яхшылыктан айыра торган, сәгадәт булган кәламне, сүзләрне, шаят тәүфик хидаяттә булырсыз дип Раббыбыз Аллаһ хәбәрен бирде. Qur'ani Кәрим аебыз. Һәм бу айда мөэмин мөселман бигрәк тә Qur'ani Кәримгә ябыша. Телендә һәр вакыт Раббысы Аллаһның аятлары, сүзләре, шуны кат-кат укып, инде Раббыбыз Аллаһның рәхмәтенә омтылып, нигъмәтләнеп, ушбу сүрәләрен кабатлый, яңаларын ятлый. Ягъни шуны игелек белән, изгелек белән дәвамлык итә, чөнки бу Qur'ani Кәрим ае. Аллаһ Раббыбызның рәхмәте, фазлы карамына алып барган иң хәерле кәлимә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәйрул кәлам китабуллаһ. Инде иң хәерле кәлимә ул Раббыбыз Аллаһның китабы дип әйтте. Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә нинди рәхмәт әйләде. Безләрне иң газиз сәгадәт өммәттән ислам динендә кылды. Безләргә нинди мөмкинлекләр насип кылып,
Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ramazan şeriflerge irişip, urazallarda, amellerde, gıbedetlerde bulurga nasip etti. Halal rızıkları bilen rızıklanırga, tuklanırga nasip eyledi. Bu Rabbimiz Allah'ın nindi zor bölege bulup tıra, ni'meti bulup tıra. Hem biz de Rabbimiz Allah'a şükrana kılabız, siyinəbiz. Yani şul mübarek bulgan şerefetli, her indi yıl bizge iki atnağa yakınırak kiletirgan, tizirek kiletirgan miladi yıl isabıyla qarasak, Ramazan şerifimiz şatlık, siyiniş, görkemlik aylarından bulsaydı. Allah Rabbimizin rahmetiyle bu aylar küp tarmaklı, bu ay bir küp faziletli. Kardeşlerimiz iktikaflarda bulup, kardeşlerimiz bir küp sadaka, iyilik, izgilikler, yardımların kılırlar. Kardeşlerimiz üstlerinde bulan iliş, fitra sadakatların çıkarırlar. Rabbimiz Allah'ın rahmetine ümitlenip izgilik, hayırlı amelde, görkem işlerde, iyiliklerde bulurlar. Anın her kilgen kini tini bereketli. İndi elbette Ramazan şerif indi uzada kite, kilesi yılgada inşallah Rabbimiz Allah'ın rahmetiyle irişebiz. İndi her kini, her tini bik bereketli, ol bik tis uza. Eligine tevgi mertebe jiyılıp, indi kişesi kirdi Ramazan'ın, teravih namazına bastık, birinci teravih dedik, hem bik tis uzada kite, bik tis ütüp kite, indi bizlerden kitip baratırgan mübarek Ramazan. Indi kilesi yılga irişüler məğlum tügel, bir Rabbimiz Allah'a gına məğlum. Allah Rabbimiz kabul kılar miken amelimizni, kabul kılar miken urazalarımızını, birgelep okugan namazlarımızını, eylegen sadakatlarımızını uzur sırav. Şuna Ramazan şerif aldan aytkençe zor medrese, bizlerin nefislerimizge, köngüllerimizge terbiye bir yatırgan, ulu bulgan saadet aylarının birisi dedik. Hem de Ramazan şerif uzıp kitkeç, bizning halatimiz cemaat bir küpke, ona yakka üzgerege tiyişli. Eğer de Ramazan'a hatli, biz indi bir derecede bulsak, Ramazan şerifimiz ütüp kitkeç, bizning derecemiz yugarrak bulurga tiyişli. Edebimiz, ahlakımız, tırışlığımız, izgiligimiz, umumen galimler eyteler, izgi amelinin kabul bulduğuna işaret galemet var. Eğer de niçik onun kabul bulasın bilesin kilse, kabul miken yok miken ona indi işaret var, ona galemet var, ol da bulsa bir izgi hayırlı amelini kılsan, anardansın tağında kübrek izgi türlü hayırlı amellerini kılasın kile. Yani Rabbin Allah bir izgilikke min izgilikni yerde. Şuna bereket, nimet sala. Şuna elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ramazan şeriflerimiz ütüp de, köngüllerimizde kinglik, elhamdülillah tillerimizde hayırlı kelimeler, sözler. İndi her vakit Rabbimiz Allah nasip etken imanlarımızı yanartıp, Rabbimiz Allah'ın nimetlerine şükrana kılıp, dağada, ihsanda, körkemlikte yaşayalsak bu zor bulgan bölek bulup tıra. Dinimiz İslam'ın indi emirleri, urazalarımız bulsun, okugan namazlarımız bulsun, eylegen sadakatlarımız bulsun, en evvelen cemaat terbiye diye ettik. Şuna indi elhamdülillah bu uraza şerif bizge terbiye ayı bulsun, ona yakka, hayırlı yakka, hem iki dünyanın şartlığına, selametliğine, olu bulan sebep, kabul amellerden, körkem, saadet aylardan bulsun kardeşlerim. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.